Bizning әдәбиятыбызның алтын бағанасы Өмәр ағаға. Мұңлы сандуғашыбыз, ғасырларға мұңларыбызны илтуші, мұңларыбызны Сара ханым Садыковаға дұға болып ирешсін. Әмин. Мен бик толқынланам bu жырны башқарғанда, һәм ғұмырым болған қадар, ғұмырым буйларына тауышым болған қадар жырлармын деп ойлаймын, иншалла. Бүгін миңа шундай бір тарихи күн, менә әнкәй жыры яңгырады. Ул вакытта минем әнем исән, яли Сара ханым Садыкова исән, Гөлҗәүһәр апа исән, Роберт Миңнуллинның әнкәсе. Ул вакытта мин шушы өч анага әниләребез барысы да минем әниләрем кебек иде, үз әнием кебек. Рәхмәтле идем. Хәзер дә бик зур рәхмәтле. Хәзер алар дөньяда юк инде. Менә әнкәй жырыннан соң да күз яшьләре белән чәчкәләр менгерделәр. Мурат әфәнде Кәримов, Луиза Шамиловна, олуг укытучы, шулай ук врач, гинеколог. Мин аларның күз яшьләрендә Сара апаны да, Гөлҗәүһәр апаны да сагынуына тойдым. Рәхмәт сезгә. Һәм дә бик зур рәхмәт Әлфия ханыма. Әлфия ханым, ул үзе дә зур балерина, 93 яшенә карамастан, ул һаман Сара апаны зурлый, аның иҗатын барлый, аның чыгарылмаган җырларын чыгарды, зур сборник. Кайда гына ул оештырмый Сара апаның кичәләрен үз көче белән, безгә дәген покой бирми. Рәхмәт. Ramazan Baytemirov, Salış. Şiirlerde yaşlı yalnız kaldım, yüreğin işer yansıp gitmesin.
Şehit yerlerde yalnız